kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri channel yacu ya Bridge Sport TV. Tuba twagarutse rero muri Bridge Inside tugeze kuri episode yacu ya 9 na episode ya 9 kuri uyu mugoroba rero ndaza ko ndi kumwe nanone n'umwanaliste wacu yitwa Parfait. Ku murongo wa telefone turaza kuba tuvugana ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi dufite ingingo zigera kuri 5 turi buze kugarukaho. Umutoza watozaga ikipe y'igihugu ya Espagne y'abagore yamaze guhabwa isinde nyuma y'ibyabaye kuri finale y'igikombe cy'isi. Turaza kugaruka kandi kuri VAR n'ibyemezo byayo bikomeze kubuzamo ibintu bya controversy mu gihugu cy'Ubwongereza. Turaza kandi nanone kugaruka ku makuru atandukanye niye kipe izabasha guhangana na Man City muri uyu mwaka w'imikino. Turaza kuvuga kandi kuri effect za Saudi Pro League muri ku mashampiyona ku mugabane w'Uburayi. Turaza kandi kuvuga ku bintu bigendanye na Greenwood, deal ya Sancho ndetse na Anthony nawe washinjwe kugira uruhare mu ihohoterwa ryabereye mu rugo mu gihugu cya Brazil. Ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na Parfait. Parfait, wiriwe neza? Wiriwe neza. Ndizera kumeze neza. Yameze neza nizeye ko namwe ari uko bimeze. Okay, natwe nuko bimeze. Aho uherereye akabeho byifashe bite? Kabeho mu gihugu karahari iminsi gusa byari bikenewe, hari hashyizwe zuba ari byinshi cyane. Yego. Ngira ngo ingingo turi buganireho kare zamaze kukugeraho. Ingingo turi buganireho. Ingingo turi buganireho ndakeka ko zamaze kugeraho. Reka tute twanzika rero kugira ngo tunihute ku buryo ikiganiro cyacu abantu baza kukibona noneho hakiri kare. Yego. Reka duhere mu gihugu cya Espagne. Ikipe yabo y'igihugu y'abagore ngira ngo iheruka gutwara igikombe cy'isi mu kwezi kwa 8 gushize. Hashize iminsi 16. Wari umutoza wayo Vilda yamaze kwirukanwa. Yirukanwe azira iki? Kuvuga ngo abundi muri Espagne imiyoborere yabo ukuntu imeze. Bafite perezida wa FA ya Spanish muri Espagne witwa Rocha. Yego. Bakagira uriya witwa Rubiales, umwe wakoze amarorerwa baherutse n'ubundi kuvuga. Sasa Rubiales we icyo ashinzwe ni perezida wa federation, muri Espagne. Akaba n'umwe mu vice perezida ba UEFA. Yego. Sasa Vilda yari umutoza mukuru w'ikipe y'abagore ya Espagne, yerutse no gutwara igikombe gitwaye ikipe y'Ubwongereza. Yego. Sasa ikintu urambagiye ikintu cyatumye yirukanwa, mbona ari ikintu kuvuga ngo bamara gutwara igikombe cy'isi, Espagne imara gutwara igikombe cy'isi, twese twarabibonye inkuru zakurikiye nyuma. Yego yatwaye igikombe cy'isi ariko ibyavuzwe nyuma cyane na amarorerwa uriya mugabo Rubiales yakoze, asoma uriya mugore witwa Hermoso. Umugore we yatoye statement avuga ko nyine we uburyo umugabo yamufasha amusoma byagaragaraga ko yamushyiragamo nyine ibintu by'igitutu. Nk'umukinnyi nyine nk'umukozi arihangana. Akihangana. Sasa Rubiales yaje gukora press conference ahakana ibyavuzwe n'uriya mugore, avuga ko ari ukwishima nk'uko ikipe yose yishima igaserebura nyine ibyishimo bikakurenga. Yego. Sasa uriya mugabo Vilda akoma mu makinyi narishima nk'umuntu umushyigikiye nyine. Ushyigikiye boss we. No kuvuga ngo ikintu cyatumye uyu mugabo yirukanwa gikuru ahanini ni ukuntu yapplaudinze uriya mugabo nyine bigaragara ko amwishimiye, kuko no kuvuga ngo guhera mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize, I think, nibwo hari abakinnyi 15 muri ya kipe y'abagore ya Espagne bareklamye bavuga ko imitoreze y'uriya mugabo Vilda
itari kubafasha cyane kuko ero ya 2022 ngo ntibyagenze neza nibyo barikamaga cyane noneho ibyo ntibyamubereye igitutu cyo kwirukanwa cyane ariko ubwo ibyo byabaye muri iyo conference y'ejo bundi ibyo byatumye aba bakinnyi nyine bumva ko batakomeza gukorana n'umutoza kandi abakinnyi b'amunga niyo batakigushaka biba byarangiye uyu perezida wa FA Rocha niwe waje gufata icyemezo yamushimiye nyine nk'umutoza bakoranye kuko uyu Vilda attention ntabwo ari umutoza wirukanwe kubera resultat mbi no yirukanwe kuko yabakinzwe yego yabakinze uyu Rubiales mu marorerwa yakoze yarabakinze nyine ntiyagira reaction agaragaza mu bakinnyi be ko atishimiye ibyo umuyobozi wa federation yakoze ahubwo aramubakinga ni ukuvuga ngo Vilda yafashe ubundi ikipe ya Espagne muri 2015 yego y'abagore yayifashe 2015 ni ukuvuga ngo 2019 I think 2019 nibwo bitabiriye imikino y'i Burayi imikino mu gikombe cy'isi muri group cya kindi cyabereye mu Bufaransa 2019 yego nibwo bwa mbere bari bagezemo Espagne arongera hari ero I think ko nabwo hari ahantu bageze kure bishoboka ntabwo rero yari umutoza mubi kuko urabona n'igikombe cy'isi yageze arakibahereza I think ko ari ayo marorerwa yabaye aricyo azize cyatumye nyine yirukanwa ko byose bikurikiranye n'ibyo Rubiales yakoze nuko nguko nje mbibona reka tuhite tunyaruka tujye ku bigendanye na video assistance referee mu Bwongereza muri weekend ku mukino wahuje ikipe ya Arsenal na Manchester United byagarutsweho cyane ndetse kuva ino shampiyona yatangira hari ibyemeza abantu bavuga ko VAR yagiye ifata bitagiye binogera mu by'ukuri amakipe amwe namwe bakagendera uribuka ku mukino wa mbere wa shampiyona Chelsea ikina na Liverpool Jackson bakasa nk'abamukubita umupira navuga ku nkokora ukagaruka kuri offside yabaye mu mukino uheruka ibi birerekana iki ubundi VAR cyangwa video assistance referee uburyo yashyizweho ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizweho byo gufasha abasifuzi mu buryo bw'amashusho yego kuko mbere ya VAR umusifuzi nyine yasifuraga ibyo yabonye nkuko tubizi umusifuzi ntabwo asifura ibyo yabwiwe ariko ubu ngubu biremewe ko asifura ibyo yeretswe na VAR VAR igira ababa bayikontorora hakaba n'umusifuzi mukuru uri mu kibuga iyo umusifuzi ahamagawe kuri VAR ubwo biba bigaragaye ko hari ikosa akigeze asifura ryari rikenewe gusifurwa cyangwa akaba ari igitego yemejwe kitari cyo sasa mu Bwongereza uburyo VAR ikoreshwa ahanini power yabo ishingiwe ku musifuzi uri mu kibuga shingiye ku musifuzi uri mu kibuga ntibizagutungure kubona Manchester City uyitsinze igitego uri Sheffield bakavuga ati no habayemo offside kandi bakabikwereka koko nyine kuko ari ikipe nkuru itimajije kugira higera cyane mu Bwongereza bakabyoroshya cyane ko n'umukino w'ejo bundi hari igitego I think Haaland yatsinze baravuga ati ni offside ariko birangira igitego bakemeje mu Bwongereza rero imisifurire yaho iragoye kuko power cyane bayishyize ku basifuzi hagati iyo we ikintu acyanze nyine iyo acyanze na video assistance referee nta kintu yirirwa ihamagara rwose mu bindi bihugu umusifuzi baramuhamagara pe ariko mu Bwongereza we iyo ahisemo kwigira kuri VAR biba ari ibyo niyo atabihisemo nyine
biba birangiriye aho ngaho ni ibintu bagomba kuzahindura bagashyiramo imbaraga ko iyo shampiyona iri kuzamo amariganya kuri kuvuga ngo ikipe uyikuyeho amanota urayibye ejo uri umusifuzi waba uri kugusaba imbabazi kandi amanota yayo bayatwaye yego ntabwo biba biri kugaragaza isura nziza kuri shampiyona yego vari tuyiveho ubu twerekeje kuri iyi ngingo ya gatatu turimo turiruka cyane kuva aho shampiyona y'Ubwongereza itangiye kugeza kuri ubu abakinnyi bagiye muri treve international mu kiruhuko amakipe y'ibihugu ari yagiye gukina yego ku munsi wa kane wa shampiyona urabona ari ikipe izabasha guhangana na Manchester City uyu mwaka kuko City mu Bwongereza ifite amanota 12 kuri 12 yonyine nzajya mbora mbikubwira ujye unyihanganira biragoye ko wabona ikipe mu Bwongereza ihangana na Manchester City benshi baragerageza pe na Arsenal turabibona uburyo ihatana ariko bikarangira kwa gufatisha uvuga uti niba Man City nisize amanota 12 ubwo nyine ndayakomeraho birangira n'ubundi avuyemo kandi Man City biragoye biba bigoye gutakaza umukino niyo utakaje n'andi utakaza kuri Sheffield cyangwa Burnley indi mikino na 10 yose ikahita ikurikiranye ikintu yego njyewe mbona ikipe ya Arsenal izachallenginga Manchester City hari n'andi makipe na Tottenham ifite amanota 11 ni ikipe afashwe n'umutoza uri gukina umukino mwiza hari abakinnyi yagiye ahereza amahirwe hano basare bakina hagati ba Bisuma abakinnyi batahabwaga amahirwe yego n'abatoza yagiye asimbura harimo ari Pesero n'isi nibuka izina rye neza n'abakonse uburyo babakinishaga ubona ko hari ikintu y'improvinzeho noneho ugereranyije n'ukuntu yanabuze n'umukinnyi ukomeye nka Harry Kane umukinnyi wagutsindira ibitego 30 muri shampiyona kubona nyine ko hari ikintu yahinduye muri Tottenham hari ikintu yahinduye noneho ubwo ni ukuvuga ngo ikipe ya Arsenal zo za Tottenham zizagerageza zichallenginge Man City ariko no guchallenginga nyine wayitwara igikombe yego ingingo ya kane uyu munsi twari dufite ni ingingo ivuga iti Arabia Saudite shampiyona yabo ko yagiye yigarurira abakinnyi bakomeye amazina akomeye ndetse akagira n'abakinnyi bato bajyamo urabizi ba Ruben Neves baragiye hari n'ubundi musore witwa Viega wo mu ikipe ya Celta Vigo nawe herutse kujyayo hari n'abandi bavuye muri Portugal urabona effect yayo kuri shampiyona zikomeye ku mugabane w'Uburayi ari izihe iyi Saudi Pro League ubundi iyo ubona umukinnyi nka Ruben Neves imyaka 26 kabona aba Otavio abakinnyi bakiri muri ya myaka yo kuba hari ahantu ugiye kwerekanira urwego rwawe rwa nyarwo yego bose baba bashakwa n'amakipe akomeye nk'uwo Neves ngiye Barcelona yaramushakaga ba Brozovic Barcelona zarabashakaga ariko bahitamo kujya muri Saudi kujya muri Saudi benshi babivuga mu buryo butandukanye bamwe baravuga ati ni influence ngo ya Cristiano Ronaldo abandi bakavuga ati ntago wavuga ngo ugiye gukina hari ahantu ngo ukurikiye ngo Ronaldo gusa hariyo amafaranga nicyo baba bashaka yego je mu mboni yanjye ni amafaranga uko abenshi babanjije kujyayo bari abantu bamajije kugera ku rwego batwaye ibikombe ntacyo batatwaye Burayi ariko byageze hagati batangira gukurura n'abakinnyi batoya bitungura abantu benshi yego noneho effect hari ko Klopp niwe bivuze ejo bundi aravuga ati biragoye guhangana na bari abantu ko ikintu bafite ni ikintu kinini kiri big bafite amafaranga baraza bakagukubita hari inote bakakwica mu mutwe bakakubwira uburyo cy'umuryango wawe ugiye kuwukiza ugakira nawe byanyabyo yego noneho ku banyaburayi bizaba ikibazo kuko abakinnyi batoya buriya utangiye kubabura se ko aribo tuba turi kureba hariya ntabwo turi kureba Salah yego turamureba ariko
akazi ke yaragakoze dukeneye kureba ubuntu neza ejo bundi nagenda Burayi bizagenda bite umupira uzaba uri kujya hasi ko ndumva tala nyinshi zikurira ni Burayi kwanza yego ariko ngewe buriya abasaudi uburyo babikoramo sinumva ko ari isawa cyane gushora amafaranga mu bakinnyi kurusha kuyashora mu batoza ahubwo bakakuruye abatoza bakomeye i Burayi kurusha gukurura abakinnyi k'umutoza niba ure mu mukinnyi buriya yego nuko nguko njyumva ko mbibona reka dusoreze kuri iyi saga iri mu ikipe ya Manchester United wenda ku mugoroba ntabwo twayigarutseho cyane yego hari saga ya Greenwood urabonye ukuntu yavuye muri Manchester United bamutije nabonye mu ikipe ya Getafe bamwakiriye neza yego hagakurikiraho Jadon Sancho uri gusa nk'ushwana n'umutoza hakaza kandi na saga y'umunyabrazil nawe wanakuwe mu ikipe y'igihugu kubera ibintu bigendanye n'iperereza ryo kuba ngo yarahohoteye umu ex we bahoze bakundana muri Brazil. Ibi biragira effect yihe kuri Manchester United kubera ko ni saga y'abasore batatu bakiri bato. Urabona ko Sancho umwaka wose ushizeho wamupfiriye ubusa wenda agiye kurivivinga career y'ubu ngubu. Ni urabona biterwa n'iki cyane cyane kuri abasore bato cyane cyane muri Manchester United? Kuvuga ngo buriya umukinnyi abari brand ikomeye niyo mpamvu utazabona Cristiano Ronaldo cyangwa Lionel Messi ubabona mu bintu nka biriya. Ronaldo yigeze kubijyamo muri za 2008 agifite amaraso nk'aya ya Anthony bikajya bimuvugwaho ariko bidakabije nk'ibi bya Anthony. Igihe kiragera abamugira inama buriya bagize ifite abantu bakugira inama arambwira ati nutajya kure y'ibi bintu kariyeri yawe irapfa ukiri muto kandi byarashobokaga ko yahitipfa abivamo afokasinga kuri football. Biba byiza rero ku muntu ufite brand nkiriya iyo ufokasinze kuri football cyane kurusha gufokasinga ibyo hanze y'ikibuga kuko iyo ugiye muri biriya rwose ntibabura ibyo bagushinja. Usanga bagiye mu mabuwate ngaho ngo wahohoteye umuntu warwanye ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego abasore rero biri kuba cyane muri Manchester ibintu biri ko sinzi ikibazo ikivirusi bafiteyo uko urumva n'abakinnyi biri kubona abantu bayifitiye akamaro ko Anthony Dos Santos nubwo tuvuga ngo ni umukinnyi ngo uri flop niko bivuga ariko ntago wafatiraho aka kanya. Anthony yaguzwe sezishize aracyari na mutoya aracyari na mutoya buri umukinnyi ukiri mutoya ikintu kiba gisabwa ni icyizere cyane. Ni umukinnyi Ten Hag abanzamo mu kibuga. Yego Jadon Sancho nawe ni umukinnyi Ten Hag akagombye kuba ari kwifashisha ko nicyo kintu bamuguriye kujya hari agatsinda ibitego tanga assist. Ari Jope dari hanze Anthony urabona bamujopinze muri Brazil. Ejo wundi urumva statement y'ikipe ya Manchester United nayo igomba gusora statement ntirayisohora. Kumva we niba Brazil yamujopinze nawe ari guforcingwa no kuba yadopingwa muri Manchester United ntabwo birangirira hariya kuri Brazil gusa. Gusa iyi case ya Antonio no kuvuga ngo umukobwa bakundanaga niwe wigeze kuvuga ati Anthony yamukoreye abuse nyine aramuhohotera mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize nibwo yabivuze. Yego yavuze mu ntangiriro z'uyu mwaka ushize abantu ntibabiha agaciro nyine. Sasa Anthony nawe yabivuze aravuga ati ni injuries bisanzwe ni ugukomereka biri aho ngaho. Uwo mukobwa bakundanaga rero ejo bundi nibwo yashyize kuri platform ze ku mbuga nkoranyambaga kiraho amafoto y'uburyo
ya Nyamugiza Anthony yego nibwo Brazil yafashe icyemezo cyo kumudropinga hanze ko umukobwa yavuze ko Anthony yamwatatse atwite agerageza no kumukura mu modoka iri mu muvuduko iri kugenda ibaze nabi ibyo bintu byari ibintu bita kubera ko umuntu ashobora no kwasiga ubuzima aho ngaho kudropingwa hanze kwa Anthony rero icyatumye babikora ni ukugira ngo bamere nk'abahaye ubutabera uwo mukobwa urumva ibintu bimere nk'ibi cecetse kurumva muri Brazil naho biba ari ikibazo gikomeye cyane iyo ayo makuru agenda acicikana rero uburyo bwiza bwo kubikemura uramudropinga ukamushakira umusimbura ko ndumva Gabriel Jesus ari we wahise amusimbura yego sasa ubwo Anthony kudropingwa hanze ko ni shoke kuri Manchester United ni shoke ikomeye cyane bizabagora inosezo bizabagora pe yego urabona ibi bintu biri kuba muri Manchester United bishobora ko affecta sezo yabo ku ruhe rwego byaratangiye kuvuga ngo twarawubonye umukino bakinye ejo bundi na Arsenal bagerageje kuba mu mukino yego ariko Arsenal yageze ahirabarusha niko nabivuga yego kubafita ko ibyo byo bizaba cyane ni ukuvuga ngo iyo ubuze umukinnyi nka Anthony kubura umukinnyi nka Anthony wacaga ku ruhande rw'iburyo I think biragusaba gushaka umusimbura we yego kandi n'isoko ryarafunze n'isoko ryarafunze urumva bibaye hakiri kare amahirwe bagira nuko ibi bintu bya Brazil yakoze bitabafekta ku buryo bibaforcinga gusohora Anthony muri squad sasa ubwo urumva kuba yadropingwa ava muri Manchester aho byabera ikibazo Ten Hag byamubera ikibazo aracyafite n'ikindi kibazo cya Jadon Sancho kitari cyakemuka hahise hiyongeraho n'iki ngiki sasa dressing room aho ngaho irapfuye niho iri gupfira cyane iyo dressing room yapfuye mu kibuga ntuzigere witega result banza ukemure dressing room yawe ujye ku murongo urwane n'ibindi byo mu kibuga yewe Manchester United ukuntu yatangiye ino sezo biragoye nta kintu kinini nayitegaho no kuza muri Big Four bazaba bagerageje ugereranyije n'ibibazo batangiye bahura nabyo shampiyona igitangira yego parfait reka dusoreze ahangaha reka ngushimire cyane urakoze cyane ubwo naho ku munsi w'ejo ku zindi ngingo tuzaba dufite reka rero nanjye mpite mbashimira mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel yacu ya Bridge Sport TV ubundi naho ku munsi w'ejo ciao